Díos mór íomh cáirde ghaeilgeachs bhór géadfáilteach go dtíon srás seo is mise é mór a hain agus in nniuh hamse thnáise imirt in Fortnite Battle Royale ag Sruth Beo an ar Twitch. Ag an tús bhím sa mo bhuichas a carnúil de gachaine há gleanúnt an cainéil seo agus beag mé glua na daoine nua há tríéis teachtasteach ar báil ach an is há chuige duine tríéis an cainéil a leanúnt agus hamse Harbh ásta gur bhain mé an méid amach in éon seachtain amháin tríéis am an céad Sruth Beo dhéanamh. So Pasúlagam gur féidir an céad leantóir bhaint amach sna seachtaí a há amach roin ach go dtíon céad chuige duine sin a tríéis an cainéil a leanúnt bhím sa bhuichas carnúildíomh. So mar cínsibh ham sé imirt in Fortnite Battle Royale a ríis sin agus leúnmh dé beag mé ná cúpla cluiche deas a chuir le céileann sa bhím sin socrtha a ís luúis mar just an go méid annach méid an túfás leg leúnmh dé de bhreistant in san srá. Ok, so ham sé chun dolisteach dí Pleasant Park an céad cluiche an sa. So, má sibh nua an seo ag feiceant ar an srod an céad uair mar ham sé fósach nua ag duineh sruthanna ar Twitch. Bí cinnte an cainéil a leanúnt agus bí a caintlam sa chat cuma aberlam ar a há ar bhór 19 an mion libh ag imirt in Fortnite gur bhil se eáil ar an cainéil sa amachchansa agus an bhfuil ar le gur míon libh se eáil in sna cluicheannacht. Okay. Sruth Beo. Ceart galore. Yeah, being more river bocht faoi ancuid strain your hamshe den of Sruth Beo agus ag craile agus ag imirt an cluiche ag an am céine. So being wadnís mó lag ná your hamshe just ag thabhairt bhfíseán. But le cúnamh dé beag mé an dul daithí ar agus na faiban na technúla sin a háú agus le cúnamh dé bua áil níor airgam sa bua áil in san céad cluiche an céad srá an seachtain sicáte so bhrealam sa bua áil in ocht más féidirlam. Asúlaigh an ghuilim se rá dana gart scuaid anna? But I can only understand agus in that I should learn Irish. Well, ha lán fáilte rós Gaeilin álam is srá lán Gaeilin an sa, so ní bheith mór an béir á leirt gom an sainmh. But mas mín leh leat a bheith gaiisteach lam agus cúpla fachla fiocas ús a lán fáilte rós a bheith gaiisteach agus ní méiste lam má bhíon daoine a cainte mér le sa chat is cumlam péad is mín le féin ach beag me héin ag leabhart in Gaeilge an tamar fad in sna sruthanna seo. Ok, am sé gon dul go dtí Salty Springs an bouta seo. I'm going to show we can do the shock arm, so I'm just going to check and so. Shit. Back chance go where she going in this far. Where's she in Scar? Níl gaiir go málam sa nach an éair.
ach níl mór an gur féad leat síanamh nuair éiríonn de chéile córic an scar aimimsú nuair nach bhfuil goteach an revolver. But mar cíonn sibh an inil gunna éadrom ag teach amach go luath haimsú leis mar nuair tháinig an minigun amach roinn seachtaí ó hinnis go bhí ó hinnis beidir. Bhí sig tanú leis ach ní málam san éair, so hasúla go méid an light machine gun níos fearr fan go bheice míid. Ag an tús comma nuair haid fósáis go lua in san srá bhálam sa mo bhuichas a carnúil de cúpla duine a hatrééis an cainéil a leanúnt ón srá dénach siad na daine sin ná Nabali, Spurgy Marbles, Finn Ahern, Steve is out, Nervous a Cuig, Git Peak, Dara Bahena Do 3, Jukebox a Hocht do Hocht, Vidgrad a Cade Gomleisgil a Cahar a Cuig a Shea Shacht, Bouncy Bob, Desi in an odd eye, Galanal, For All Drawn Reasons, Valentine, Exy Smexy, The Night Warmer, Girlfex, Lochil, agus Dearcanish le Tamalina Nus Mad Bean Man, Tration Canin, a Lannunt le Daini Choma, gur míle maith go bhar fad, agus hasúlagam go méid se bh buint sult as an cainéil agus as an ábhar bheith chuthar fáilagam sna seachtaí amachrón agus an ox le gúna ré. Agus mo bhuichas comma do an Sionnach Mór, Garni Goat, Dr. Fu, a bhí gimmert lam srá Yunitex cúpla láhain. Serentil, my name's Marty, agus Dearcanish le cúpla nóméid nuas. É Skeltal. Níl mum an cinnte conas an anam sin rá geartach, Dearc le cúpla nóméid an is seo. É Skeltal ceapan. Rééis an cainéil a leanúnt comma, so gur míle má bhar fad agus hasúla go méid siú buint sult as an srá. Ok, haim se chun dul áit ag an píspeach níos difriúil, beidir tús níos muile a bheith an mar nílam se gur bás á leis tic an céad cúpla second in san cluiche seo. So haim se chun dul an sa agus a bheith ggéireáis an na deacreachtaí lag agus mar sin de a háú mas féidir am an éair. So a raiglinn. Bhrálam sa cúpla duine warú ribhbás áil mé héin, bhálam sa cúpla duine a haingt go hifrann lam mas féidirlam. Am golim se chun an animation sin nuair am sé tit me ahrú com mar has sé just pís scrisan sé an scálan ar fad ní féidirlan éon or eáil nuair has sé siúlamm, so seans go chuir mé jetach nuair ag an teile effect dais ag an teile ar siúl. Okay, well ein kisten sa born to be in. Shit. Ai. Okay, ní lein kiste agus níl an sock trap. Dús úntach ach ar leid níl an marv. In ortís an san. Right armlónach na hen gunna gom, so is cum lim faoin armlón go fóil. Orm sa just gunna a hall choilúach sa sféidirlam. So yeah, mar bhaca sibh ar an domhnach díreach thart bhí sa gimmert le Yunitex agus Dr. Fu in srá a dhéanaan Yunitex. Bíon a sráhan ar siúla ag Yunitex ar Twitch le tamil fadanús agus le déanaí hasí tasnathe ag déanamh sráhanna ascuilge gach domhnach. So de chuir thug sí cuiread am sa isteach le agus a bheith gimmert in Fortnite le mar ní bhíonn si gimmert in Fortnite a gcónaí ach is mála an cluiche sin comma agus bíonn si gimmert in Fortnite bhain go chéile. So de bharrtaigh si Fortnite a chréile an domhnach díreach thart agus thug sí cuiread am just a grán gonna go munis. Agus so bhí is ann le agus bhíomar ag gimmert le chéile. So cinnte mar bhfuil sibh tréis cainéil Yunitex a leanúnt is mór is fiú é mar is Wisdom is isise an tain duine eile a bhíon acréile go rialta as cuiling. Bíon nó beg ar leid asúla go beg srochanna déanta ag
block TG cahar níos rialta amachchansa in Fortnite agus beidir cluiche eile chuma. But fuair láthair ceapan gur mé héin agus Yunitex an burt a háid duineh creaaltaí sruthanna beo ham se gan an miniich ar Twitch fuair láthair, so bhí cinnte Yunitex a leanúint agus díobh siúd nach bhfuil líchas sa ghaeilin den an Yunitex sruthanna as béarla arach na seachtainna chuma. Okay, alright long. Oh, till Mion skia, no mini shield. Okay, ha goni gom am shreizun to sauce leis an méid ha a gomanish, so bevralam sedini I'm shiluwaru anish mas federam. Mar deganach ni malam se ver rochiun ins na cluiche barlam se dullistach tridladini. Fiú ma I'm shibasas gomalam barlam se veg trid shakas just a veg gira ve valach agus dul time pel gira just mark tal godi and dera mar. Ma vín to trid, ma vín to ganivach ins na cluiche, ma vín to gira dini of ruags marshinda. Irene tunis far. Mar bhfuil tú trade mar bhfuil tú den éonrad chun dul an caiineanamh in san cluiche agus anna go daoine warú. Ní bheith tú gairí níos fearr agus fiú má bhíonn tú marachtáils na cluiche níos fuide, ní bheith tú níos fearr mar imór agus bhfuilm sa bheith níos fearr ná mar a háimse go cinnte agus bhfuilm sa bheith réasúnta má. So sinna bhagar míonam sa bheith trid le daoine agus sa gur a brú chorthú agus bheith fuomhrú mé héin comá. So mar an son is bheith le you na fibe na botúna dhéanam tú a ahant agus geascóir, ok, how daoine an sa. Oh, beagnach. Oh, has sé cólag sin. Cadíannig tú ach. Agus sin é. Is bhd éan ró bhil ag tógáil a gcuine me gcuine sin, so bhíon tálam san nach chuir sé rónta ag an gluiche. But in our ear, bhí sin go hanis. Ach, an ru just faoin gluiche seánna ní gadaid sa bheith go má bhíonn an duine eile níos measa. Okay, ar leid an cuid is mór an scia imethe ar inis. Okay, han scia ar fad imethe ar inis. Fix le dia. Tá rira? Cad a bhí ar bonige. Like, ní rás ag tógáil ní rás ag duineh éonrad chun mé héana cosint ach fós just ní raibh sé i gcíre bheith tridlam piú. Bhí pórta ag a fiú bháin agus níor dhéon sé éonrad leis. Ok, scia a ól. Aine an soch. She's just kind of like fun and surf a second on this graffelum son tarna. Drop choose a all and son dollar egg. Agus finish. All. Agus regular. Nílam omlan cinnte go fóil an malumsa an birthday ar a há gomanish. Like há an ceann gorm
go maith, nó is féad leis a bheith úntach maith. But orinthe, like, ham sé just gan an gná AR a thart lom, mar ceapan leis an nua hanrú a rinne le déanaí go mbíonn céad fan géad cruinne agutsa ar an céad piléir. Is ceapan gúil an ceann gorm níos fearnis. Rih an nua hanrú sin bhí siad nósa gom an burst a thart lom, an blue burst. But le déanaí just nead mé bíonn sé ró maul ag fáilt an cruinne sin. Agus ceapan, mas féad leat sa just tapí anamh leis an gná AR agus, iad a bhúla bhí go faoi trí. Déanann tú bhhaidí smó amáiste ná má dhéanann tú burst nó go just ceapan go bhíonn sé ní bhíonn sé cócrain agus just bíonn sé róbháil. But níl mum an cinnte faoi sin, déad leis go méid mo bheon athrathe tréise an cluiche imirt níos mó, mar há nua hanrú sin fós nua go leor so fan go bhheicimiid. But yeah, like, bhí is socrtha gur raibh an a raibh rá idir an burst nó an AR. Barlam san burst gorm thart lom seachas an gná AR, but anis am sé cléanna níos mó ró an gná AR. So, níl. Okay, so ó thaobh cuasaí sláinte hamse arás, ó thaobh na gunaí a hagamse hamse go bra, níl ag testáilm na riar ach sniper a haiségan. Agus ó thaobh armlón, féidir leis bheith níos fearr, but, hamse ceart leor gcóir céad tríd eile, so an taonrad a thnasnamh ná féidir píos beag níos mó ábhar tógála mas féidir ar duine sa. Ah, dear. Á bheith níos cuairmí ná sin amach. Ok, níl lenar daireach tastalún an sam. Ok, ham si go bra thaobh ábhar tógála inis, buic sladí. Tí sin nuair a faoin cluiche seo, like, ag an tús, cinnte is gá ábhar tógála a bhailiú le chéile. But ag an buinte seo sa cluiche, mar bhfuil go an ábhar tógála agat, bhuairntá sin níos fearr just cúpla na warú agus an stuff a co a gcuid seachas a bheith rómhórtha faoin stuff a bhailiú tú hain. Ach bháin mar bhfuil, má níos liúna gá céad ábhar agat ceart leor bálaigh roiint ábhar, but seachas sin just feictín le marú agus tógan stuff a bhí acu. Anna could daine ag trid timp na háite sa. Anna could stuff tóca ag daine an sa rénos. Cáil sé, an sé dír an san in san éis seo? Could dé an scéil. Ja, sin san. Ag leis go méid an rutain anna chairach. Ok, ham sé chundal reistín tal a bhart húsan sa. Ok, is gádam sa dal drasan sa réna, so. Bach. Carib sé sin. Well, I need fós an san, master.
ha ceapan go bhfuil bart fós beo hálan san. Bhí siad ceart go an seata thógant an san. Okay, got an mahona bhoga inis. Am sin talabhíisiúil rud nach malam san éachair. Níl cúigar duine eile fácha beo. But seo cluiche réasúnta má. Níl an rag an lag ród anna. So, am sin sásta. So, beg duine hús an san go cinnte. Níl aon doubt faoi sin. But am sin chun féchant in sá féchant cadéan an céad ceart leile. But seo an talamh ard is ísle étá rá. Báchar is goma am sin chun dúnfort beag dhéanamh an sa. Agus am sin chun bheith fanat an céad ceart le féchant cadéan se. Am sin... Scored some drop sin is through comma into. Okay, our light has sniper carta gomanish. Potion 1 Captain Albach. Ooh, stop sin amach. Ní málam sin in éachair. Bhfuil sé. Gan on. Okay, Ainjella. I can't talk up to the Nella Stoker, but oh shit, I didn't dig an acklam. Option. Félim sa fanna international bhfuilm. Agus ceapan bhfuil duine fuaim chomá. Yeah, shake rock on time.
Fuck. Yes, I'm just fucked. Gart. Décúis nach féad le bheith trid le chéile seachas an bort go bh trid lumsa. But bhí cléir réisiúnta má bhí an trúh marhealar an deire bhí an sanach. Seachtar mar a gan. Beidir leis bhí níos fearr, but níl sin ordóna. Ok, fan go bheith míid. Ach sin níos fearr ar leid ní bhór bás tír an tús. Ok, dúr go stachlinn. So má hasibh dír talcaisteach ag fechan turn sa rubbí cinnte an gcainéil a leanúnt agus bí caintlamps in san chat aberlam cad a thsúla goibh, cad a ceapan sibh marhealar an truch, cad a bhhailibh sé call amachchansa agus péradal is mianlih agus aberlam níú cad iad na cluiche a imirt goibh faoi láthair. Ok, cáil mit a dul an bheilte seo. Never mind. What a scored him. Problem cannot have scored him though. Okay, hamse kan dul go dtí na monarchanna. Maar is mar an sin. sé go just lánach an san léirscáil. Díos mar go Yunitex chuna sa hatú anocht. Bhfuil tú go maith? I'm sure bra Yunitex. I'm sure dear tosna le cúpla nóméid in ish nílach seo an ceathrú cluiche dom. Bhíonn céad cúpla ceann go hanis ar fad bhórs bás láthrach ach an ceann díreach thart ní raibh sé ród an inné chu deirglam seachtar a bharú, so I'm sure sásta clór lei sin. Bhí seos an ceann. He's got him some stuff, she'll Cornegger. Nope. Okay, oh shit. Oh, no what? Oh. Like there, leis go Joe. Oh, buick dia. Okay, Anya le gur me shawarunish. Neil? Come on.
I'm leis go bhí just bhíarm sa díúisteach ar an méid bhí tuitim amach sa cluiche dear for a second. Yeah, ham sé héin anas ásta le seachtar a bhharhhain éon cluiche bháin go háirthe dír an tús. But níor hatan an chuigur críicnig an cluiche áirithe sin lom an áíar mar just bhí sé de ceart go mé láseáil níos ceart. But bhí bart buicéad Ricky agóir ar thfáil agóir it's coming. So má éiríonn am sa chuicéad brick a bhú le chéile is sé am an scar orga áil. But Yunitex bhí is dír go caint margheall ar an srá a bhí gcuin ar an dánach agus gur míle maith go ríis as cuire a hartdom chuna bheith imirt leis agus ceapan greibh srá anna dheasa gcuin bhí sé go húntaach agus dairglinn fiúháin an bua a bhré. Ní raibh gamsa go fólíonn bua a bhré agus mé imirt beo ar Twitch go fól mé héin an sa so leúna débeag mé an méid sin dhéanamh an ocht asúla gom ach ní raibh gom an teachtain se gata so nead mé sean sínar hatú beo go mín sé níos deachar comma nead mé ach fan go bheicmint. Dó go bogé leis an semi-auto sniper amach. Hey, come on now. Scorim sa níos mó scia a ól. Okay, Sruth Beo, weeks le dia. Sásta glór. Okay, alright then. So Yunitex beag srágat ríis ihe mark in méle cén bhfuil cluiche rántha go fóil. Shit. Voilà. Bhfuil sé dal. Có fada agus is féidir leis a bheith. Fáilteisteach go dtí an marathon Fortnite.
Níor hatú groch ó taobháin go dtí an taobh eile den léarscáil. Mé féin, ham si gimmert in Fortnite, sé Fortnite is stoch an cluiche is mó ham si gimmert I láthair na huaire. But uairnta bunim trílas PUBG, cé nach bhfuilm si go maith an éon churann san cluiche son. Agus tá sé small an Fortnite mar má bhíon den ag scuile pillar arts is féidir sa rud éigent déanamh seachas just bheith ag gur a bheith, I bhealach taobhfíor a crown rud éigent. Is small am sigur féidir leis a bheith tógáil agus mar sin de. But fós tá a cum níos dúthlánaí ar PUBG ceapan mar ceapan go bhfuil bhhad níos mó skill ag buint leis. So bhrálam sa níos máma caitheamh ag imirt in PUBG. Ach comála sin há Battle Royale nua tagtha amach le déanaí agus há sé Simul Radical Heights an animatar. Bhíos ag imirt in san gluiche sin a néad an céad uair just uair sé aní. Há sé ar nascas so há sé go bra. But yeah, has sé cosúil le Fortnite seachas ní léon tógáil in san gluiche. But ní dul an gúil sé ro cosúil le PUBG ach an ard mar has sé is féidir duine warú cógasta sin. Like má bhíonn tú like breathann sé cuid mhór ar cé a thosnaíonn an trid. Má bhíonn tú crying galore. Má thosnaíonn tú an trid like má cíonn tú an duine eile dul cíonn siad tusa. Ach gach seans go méid an bua agat mar is féidir iad a warú mar sin. Agus má bhíonn tú crying a gohan. So is mála an cluiche sin, ham sé gur níos mó imirt. An feib is mó a gamsa leis. De bhfuil sé fecin dilóg ar an crown agus níor imigh sé in éáis. Fuck's sake. An dúchláán is mó in san cluiche sin damsa an áíran ná gonaí a aimsú ag tú san cluiche mar a choras in bhfuil sais airgid sa cluiche. Oh, here now. Colin Pillar done. Oh, no rear appear. Colin Pillar done, son. Honest nor féadlam an duine seo bhuala. Just aberlam. Jesus, I sé ag tógáil fála bra rénos. I'm sure size of bound comes up. Oh well. Ní hiigem conas nar bhfuil mé an duine sin or this uair amháin leis an sniper. I'm asking the pillar or fada chur mé in a row. Just ní hiigem. Okay, mar bhís ar rénos in Radical Heights a chóir saon le airgid, so is féidir airgid a bhú leis tíb den cluiche agus gonaí a cinach. Ach ag an céine há méad átha gonaí le fáil ar an talamh, so that mé an cordam just dúirteach ar airgid bhú dír ag an tús chun gonaí níos fearr cinach, nó an gadam sa nó an bhfuil slí chun gonaí réisiúnta ceart glóir aimsú ag an tús chun gombeocht an túhaine chosan. But bhrála mé ebrúmach agus bheith níos fearr ag an gluiche sin mar fiú in san céad cluiche a dimmer méid dairglam trúr a warú, so tá sé spríú agus how sais common in octodí ar an gluiche, so mé just is málam sa an aesthetic sin. Tá sé cosúil Vice City ar strite átha, so is mála mé.
An é dís mar go láí an é sin an chuí ceart chun an anam sin rá an is áúnacht. An si chun dul reis go dtí an monarchan mála man ása. Okay, am si chun dul tras an sa. A dyn an sa Rome, am si frigalte. A dyn an sa Rome, am si just a gemacht. Tep omláin a bhearman sa. Link on his tire. Fés gur níos mór más tíanamh dó. Tep omláin a bhíon san. Am si go má lá. Sin an fibes massive hína gomsa ag gur a bheith i caint le daoine sa chat, just ní lisa gom riamh conas na hanamnacha rá gceart. So is it Lochi, níl mam an cinnte, a cham si go bra ar rénos. So bí cinnte rálam son, bhfuil si bhí gur éonrad ar lethe eáil an cordam sa dul átar le an cordam sa dúsláán ar lethe dhéanamh. Mar ní mislam, is gom am maham se like bhrálam sa cluiche bhócantach ní hen an rud is smó há ar maint in fuil láthair, ní mislam sa gúpla dúsláán sain mó líanamh más mianamh. Lucky, cearclór, há sé gam. Ok, am se chun dul go dtí tilted towers an uair seo mar deirtar. Ok, lachlan an tan an towers, yeah, den sin cíl. Ok, Lucky, am se chun dul isteach go dtí tilted towers mar há siad rá go méid siad scrista, a go méid tilted towers scrista den léirscáil go luath. Níl am amláin cinnte an bhfuil sé fíor, ní dóil am go bhfuil an á riire, but ar agla na hagla go méid sé éimethe go luath, am se chun dul ann. De réir cosúlachta an bouta seo ha go leor daoine dul go dtí tilted towers. Tá sé píosa bheag hit an miss le daoine há bouta ann uair a haon gcainéil an san. Brua. Sí sin an aibble tilted towers. Just bíon an umar go daoine ann agus tá sé annaíachar fannacht fiúr fe níos mó ná 30 second. Ok, mar dúirt mé hamse chun an falling animation athrú mar tá sé just umarcha ceapan. Yeah, téintú sin leis an Kraken harm. But há an item shop, ok, há an Highland Warrior ar ais. Tá sé go deasach tá sé just ró costaach. Am sé tempted an dabicanach ach ní dálam gúilim se chun éacnach. Is ní málam san flapper a réon san élim se chun éacnach. Agam ok, isteach le éis. I'm just gonna dal held you not. Oh, a leprechaun in sin glithe. That's to an éarnach dá. I'm just gonna dal held you not so. Mar smolla mé hána could imirt ar fáil an son.
Bhí mar a cinnte an láil mar eagar cén anam is cóir bheith ar náit sin mar dar nó níléon animéir go hifigiúil ar an déirscáil. An anam a thoclaiste gan níos mó na aon rodile nó Yonder's Yard, but bhí mar a caint leis mar eagar ar an sroth ar an domhnach agus bhí pálar agur Palace Paradise an anam a bhí ar an áit san. Mar há, há an anam sin fíor ar was há anna go palliad an san. Okay, stack in uair bháin eile. Derm se uair bháin eile, níl just uair bháin eile thug eiste chun. Like, seans go méid like fihin ó troch a cluiche eile go manacht. So, yeah, mé seans gur droch nós atá an uair bháin eile rá. Yn iolo teacht. Oho. Dyna sy'n y teacht bydd. As ti'n gan o am. Shit. Okay, cawl na gan I yn ar ear. Okay, ha galore ski agam, agus dar now ha galore aimder fodder fud an haiteach, tower gunna dom le de hall. Sin gá forgan of gun gunna. Okay, ha kishta an sour light, like we're digging to gun. SMG needs fair enough whack. Not an answer. Okay, well, need to the chicken sun toss again. Wish I could run the Hannah. Or Magaras Grand Gun I'm shooting. Okay, Master or Honig on Yellen, so. This model of quick or fader lash like forking of a scris election Russia. Was she at?
Well, buíochas le dtí níl an róhád ón zone. Agus féidir le meamacha habann agus go leor aimime a bhú. Ag which one should Jarek? Okay, I'm just going to rush go gates launch agus an oh, I didn't answer. These can rogros can anotsa agolach. Níl manis, I'm just going to dinner show where must wait. Ooh, Tarash come so wach. Drugs mine of a trade leis new hash is a thabhairt or marinos. What needs far no trade leis new hash he's in sort agent. Okay, Corey mixture. Oh, Sharon son. Hide and go seek master in some cluiche. Is foolum. Being to just exude, oh yeah, I'm just going to rock who's and saw beg and dinner dear course macor and son. Just tashid imhe or fod. Just like daika. A skill os na dorhe dini sa cluiche. Is in it. Okay, had dini trid húsans are yes. But bhálum sa magwine a bhíos macor I'm sure mas verlum. Ashinta. Slidía. Reach direct leis. Ah, Ashinta. Okay, well, you see, should just nod díobh sin is, má bhíonn tú sa cás sin amachchansa. Má ha duine híos an san ag scuile archar arbh sin mar sin. Ná just big léimt timpeall, tógad éigent. Ag am bhhad níos fearr agmh. Okay, Cowalta. See? Tógad. Oh, how do you need to hear them? I'm just going to piece of these for this year, mar hands on and throw arenas.
Okay, I have to just roam out Hamshik Foggle. Like Nimishlum of Tridlat, ach. It's got him stuck in zone, so just, you know, rustic. I'm not so genoeg. No, I didn't have that. En is aan tal bhar go mach. Okay, let's let him fall up. Shit, need in, we're talking again. Oh, méid sin stuff a bhí agam agus ní raibh góhan ábharsláinte ar ábhar tógáil agam sa deire. Okay, conasá gacháin is the chat. Come leis gil ní rá sa caint livach just bhís faoihrú agus sé deachar am chat a léomh sin an dúchláin like ní ra bhíonn tú brathnú ar daoine eile ag imirt you know, déanamh strothanna beo. As sé go jazz ééis go dóibh caint leis an chat a bheith imirt an cluiche le caint leis an chat. As sé úfás a deachar sin dhéanamh an áíire. Níor hiag mé ar aon ó scic ó deachar sa bhíonn sé. Is mar with one shot finch, kind of hot to enough. Got a hangover I got. I have to mock an drowlas or air. Mahani another coig another night is more good. Hamshit Mahoney Conde Fort Lariga. Got 14. Oh yeah, Terstock
Fortnite agus beag méid imirt leis Yunitex. Beag sin go deas. Yeah, ham sé gaiir níos fearr ag tógáil go háirithe ag tógáil ag gine imróí eile mar sin ach fós bhí an duine sin go máfach, bhí sin ná an talamhard cumad an tamar fadarm sa bhí faoihrú an san an tamar fad. Ní raibh gom an buntáiste áil ar ach bháin ar bhís úsar an gnach, but just níor bhfuil mí úsad ceart as an deisisin a bhí gom. But an tarnabout an san bhí mar just ag tógáil an chéile bhí an buntáiste ag an tamar fad. But ham sé gaiir níos fearr agus is manam sa an taithí sin a bheith gom ag tridla daoine mar sin mar airíonn tú níos fearr agus cíonn tú okay sean cuí is fearr chun é seo dhéanamh agus sean botún rinne mé nuair sin nílim chun é dhéanamh arís mar sin de. Okay, Yunitex, má tú ar fáil bravadam sa bheith imirt duos le situation cluiche. Okay, rud ag an pí beag as an gná hamsúg dul dí Dusty Depot an bouta seo. Bhí an tréimh se ann le rih nullag nuair bhí siad an osa gom dul go dtí Dusty Depot go minic agus an son ní rá ann féidir le 3V nuair siad an osa gom dul in éair, but inis le cúpla lánús hamsúg dul an arasin san níos minice. Nílis gom cén fád, bhí dúsláán an cúpla duine warú dúr nó seachtar nó ag duine warú sa. So bhí cúpla lá an san nuair bhí anna cuidíine ag teacht go dtí Dusty, but níl an tú fáistíine ag teacht an sa heile ní dóil am rénos. Grán gona. Sin an orlas tábhachtaí an Dusty Depot. Bhfuil duine nús ar an díon. Ooh, I'm going to shin. I can go share Dean comma. Okay, got him some Nagoni Cornago and so. News fair. Hey. Okay, I'll sniper it in Egan Hanahan. Ar cúla sibh cúil sé near méid caihan go méid sé teachtamach ach tá sé lúta go méid sais custom games ag teachtamach ar Fortnite mégan amachchansa agus cílíonn sin gur féidir leis sais server a carbon agus scuile is de cardide nó péir is mí leis daoine is mí leis a scuile isteach so bheoh sé arás mégant custom game níor thois ar fáil custom game dhéanamh de Gaelgóirí amháin agus near mé an méid muid an céad Gaelgóir bhailú le chéile chun Fortnite imirt linn. But fiú más féidir fiche nó trocha duine a aimimsú chun an cluiche imirt le chéile bheoh sé sin arás méid an amachchansa. Bhrála mé sin dhéanamh más féidir.
Mar besides trial or better 3 seach an ceir seach an óin agus seans gur connic sibh na bhfíseán bhí déanta daoine ar YouTube mar na custom games sin bhí siad bhí siad just arás an sort rud a bhí ar siúil bhí anna chud dúthláán nó so tá scuaid de cethir chun dul go dtí nása agus tá gcainéil dul ag duile agus nílach níl cead gcaiine ganí úsá teachas an cethir seo agus is gadíomh sé teacht agus íirechtaí ana bhí de warú leis an pickaxe nó bhí anna chud dúthláán mar sin bhí cean eile connic mé bhí ar gcaiine dul go dtí Tilted Towers agus dul bhach agus an san tuigh an fuair isteach chun íirechtaí ana bhí de warú nó bhí aimimsú agus bhí just go bhrálam sé sin níos móda sin eáil amachchansa. Oh shit. Ah, you fucker. I didn't egentlig crossbow, just a car stock armanish. Ma Irene leis misha waru beg me fear crossbow. Stop leis an feckin' crossbow. Okay. I'm Sruth Beo. The Gwyd an John Wick sin an bua an Maru sin arm. Sin just gahanish. Vi sé cógar sin agus just hánig sé staach sa Derek on a Gwyd. And rud is massive we made launch hag am na ham fós. Is verder me a waru in ein bhfuil amháin on crossbow. Okay, leid is veel mee economisch. Now, sin an feckin' fragware the feckin' crossbow. I'm already grabbing tá leis an san agus dair leis mis waru leis an feckin' crossbow sin by an just ar buile. Agus bhí hunting rifle ige comma. What bhí ar bunige? Sin an cé duine in our rear pier a connic mé ar fear leis an hunting rifle ná an crossbow. Okay, nie mamy trzecia.
Sin ceist an bhá an fearlamsa an pump shotgun nó an tac níl is agam. Ham si dul an gátró leis níl is agam in our ire. An an íon rála ní lisa gom. Tá an tac round thugam an bouta seo, but in anna could cluiche data glum an pump around now níl mum an cinnte. You know, it's even an pump you're as well last dinner, you know, just bull a once account agus hashid marv. You know, han coke shin just untak or fatherfad. But, you know, ma vintu or no smisha agus níl an crinnis co huntak shin agus Kylan too an sproch a wadro minic. An son had if we mi vantage to uvasach mar you know, on pump com maulchin. But both an cooked, you know, a small attack. Gahar had like deganach barlams on blue pump hair on tack lia. But masverlam on tack glass no Gahar on tack gorm I'm shoe barlams ishin hair and pump. So but weren't you know Warnta branchier cur ha gom in Malav. Ma ha pumpa gom in Malav on tús. Chance nach piocan sús an tack in a ois. Ma ha an tack gom in Malav. Chance nach ron gadín pump. So, you know. But ní agus comálishin like ahriinche like gadí shocked no hin bís ra okay, is gádum sa an pump tack an combo sin aulam mar sin just ro cochtach. Ach an son dafrig siad an cluiche agus nílche co cochtach sin a hillam mar an sais an couple an last second brescia sin ag tastal con an shotgun úsáid is má ahríonn tú an gona. So níl si có cóchtach sin a hille. So níl am an cinnte, but is tócha don cuid is mó barlamsa an tac, but tóch barlamsa an pumpa bheith gom in my láv just raglan na hagla coma just you see níl is a gom. Am si just do that orig is a reg. Is tócha Nog van gate na barlam son tack ach orinte is barlam an pump. An novel an son ha kecht an heavy shotgun. Mar vi cluiche gom le déine agus vi an heavy shotgun gom agus star go hunta leis. Cén ar hatan sé go róhórlam nuor hannig sé macha dosach bara. Tá an sean an gasfin ar an heavy shotgun ar na shotgun zelle. Better. Níl mam an cinnte fú sinach. Tas gom ha anna codíine agus ní malo an heavy shotgun, but just feim she, you know, an fibe is leis an tac now is fader like shocked to moshta yenov. You know, as she row éisca go make two din of shocked agus the dul ne, you know, dul otter be in the heason san. Bullets account agus as she Sruth Beo. Cod? Aragla me war? Yeah, no, near Aragla me war was cool. Okay, shouldn't fair. Vi armse an farshin of bullets account fui go kan e waru. Tas shinne fanach malamsa on semi-auto sniper. Like just Ashe ko ná dúirsin like nuair a cloisian tú bink just ashe marv caithfidh gúil sé marv ashe just fásach gur gád an tarna seas a thugant inward okay weeks a dia the minis again sin an rud is mó bhí tastalún okay nachlam but sin an fá nach malamsa on semi-auto sniper. You know it's better shot in each shot a glachalish, garkalor, but barlams on bolt action, good Joe, har and rather hard gomanish. Just gargadam se e vulas account fe go con e waru.
But cad stoi libse faoin an ann breise sin a ha tastáil inis chun ganaí a thógann amach. I mean, ar leid tá sé athrathe có ríis I gás sniper, mar níor bhí sé déanta go dosachbhar bhí amach tastáil chun an sniper a thaint amach fiúháin. Agus tá sé trééis sin a chur th neis go dtéon slí a bhí sé inis. So má cinn sibh, má thugam amach an RPG, tá sé just fásach meall, ach má thugam amach an sniper, tá sé amach láthreach. So tá sé sin níos fearr ar leid, but yeah, ha anna go daoine me hásta gúil an méid sin amach tastáil chun an shotgun a thógann amach. And so trid fásach amach a thásúla gom. Bís Roma a gear an duine sin warú. Okay, Yunitex will to rig. Dír ag an deire chuma. Caparú bháis. Tá tú imhands an a ríis. So conas ha gcainéil sa chatannach do rénos. Mas rhaid ag bhfuil sibh nu an sa, mas é seo an céad uair thoiste bh feiceann ar Sruth Beo ba an buíochtaíos as an gcainéil a leanúnt mas máileh agus bícinnte bheith caintlam sa chat. Tá sé deacar dom ham sé fósach nua ag an greachsar fad. So bíonn sé deacar domsa an chat a léomh an agus ham sé imirt, ach déananig mé muníhil dul siar an méid bhí ráta with, idir na cluiche agus bheith caintlah an san.
Is cosúil nach bhfuil an choras a gobar i gceart ar chúiséigean. Na héagam cadí an aib. Ok, ham se chun Fortnite bhuacha agus a tosnú a ríis an méid sé gobar i gceart an san. An go bhfeicimid an méid sé gobar. Le cónamh dé beidh sé gobar is nuair ham sé dul isteach a ríis. Ok, le cónamh dé beidh sé gobar. Hey, a sé gobar. Conna sá tú? An féad leit mé cloistá? An féad leit mé cloistá? Yeah, tá. Rás is gadam sa just má sochratha ahrún is nach puiste alcohol. Cool. Oh. Okay, yeah, cool. Woo! So conna sátas sa nachtar énos? Tom go bra agus i féin. Rás. Conna satá de cluiche. Níl sé ordan ní bhór sé bó go fóil mar bhí rá leis, but bhíon tríú cean go maith fuair spás láthreach in san céad gaclathe imar mé, but an san bhí sin níos fearr ó hin. Agus ar leid níl an leagród anna, so ní félim sa bheith gear an rómhór. Agus cumála sin fuirtúla beloir kills cumá, so... Yeah, well sin an sprocha bhína go magóní, like... Barlam sa, cluiche le roinntá daoine martha gom seachas bua bheith gom. Is even am an búáil comá, but barlam sa bua le cúigar seisir seachtar martha gom seachas duine na bort. Tuigim sin.
So, Dorawa. Kainos. Oh, Mora! Dorawa are dus. Ladies first. Arashkadi. While in a trotty. Lord. Tu can poke a heart on trot a rish. Ta. Me breed. Hey, Deborah Shea wore one. Psychological quirk. Visa Gimmert solos agus just Visa full boss a rish, agus a rish. Well, the top 10 agus shouldn't. Yeah. It's top quig, so blah. Yeah. Tarlene Shea, you know, Shin on modus Jackra kind of size consistent. No, solos mar. You know, er leid le furin, toss got okay, ha furin howlin son. Is film veg tridlo nos film to just all and throw well. But in solos Hardini or foot and heart, so Nilis got Riev cotton make in a tridlot. Agus cumáilisin bhí a géisteil de seo san nírá a géisteach leis búm sa clé. Rinne sin uháin agus há sé just go hanis, mar hatú gimmart agus an san cloisian tú den ag scuile peléir agus hatú nós Jesus cá bhfuil siad, but níl siad a clíine. Sinné, yeah. Okay, just gonna one at the hole. Oh yeah. Sub. Níl ach revolver gom fúil láthair. Well, okay. Well, tá sub agus gronganagum. Agus medikit. Tam sé just condol gadine te seo ar chúl a ríis. Yeah. Mar is brad mead. Oh. Oh. Shield and so? Okay, cool. Tá Kishta who star, so beta go me. Can. Fan a second. Ah, sugar. Oh, tact. Agus. Cluiche in kitchen. Oh, Twas star all in ochre hugum. Okay. So. Oh, mini kit. Okay, it is to go on mini kit to come. So, must mean that. Oh, will bindle on good. Níl éonar gom fúil láthair, but ham se tréis it's féidir míad all actually ham tréis shield agus mini shield all ágáil here and so. Okay. Agus tá glór bindle on hí star anseo. Okay, so tá gá mini kit gum, cúig bindle on. Oh. Oh wow, okay, 3 mini kits gum. Alright, Tom se chapter ashnish. Erlaid to. We need slán. Yeah, I'll go for slán again. Bill sa grim. Okay. Woohoo! Okay, cool, Margaret. Oh, hey! Scared. Woohoo! Oh, to count. Oh, well, to an on the echo, just Houston Shin. Is that west? I talked she is Gamal. No, ní mate, culture. Just dear. Who's the spare? Airdrop. Captain. Oh, no, it's supply. Yeah. No. Just Tom show. Captain Glow. Oh, you're done in Sugarful. Come on. That's team Gron gonna win.
Oh, tá cean go mas mí leat. No, come on, it's the same. Well, can I look at it? Cinnte? No, actually no. Come on. Ceapan... Ma cinnte can I look, Aberlum. Whack. Oh! No. Oh, mini at it. Okay, now tá 3 minis a gum come on. What again, who start? Hap, cram hat. Ooh! Covalent storm. Oh no, okay. Tá sé bhádún. Okay, níos mó bin lán hús an seo. Come on. Right. I'm just going to supply. Oh, how did I do the supply drop? Okay. Would do a one gun. Okay, totally. Back to work. Ah! Okay, Tom dear Tiff. Oh, T freedom. Okay, Tom, she is. Okay, T fear this, but. Oh, Marv. Yeah, to Bert. Just surely can tweet it like amok. Okay. Yes. Yes, fad. Canoig me sul amok the chat. The morning will tini Lord. Fire of it. Digan or Tom Shigan see being ma Reaperguna Macusa, so Ton chat Jericho's McCore. Take him. So shouldn't fuck with him on what he says, yeah. Call the Nosk for 1 second. In your hand. Okay, beg do you need chucked and throw shot stoch? Beg. Dinna how he's in shouldn't. Oh, such the Gurkle, come on. Anna, yes. In order to get. My medikits galore! Oh. It's gotta meet all done. Actually, no, I'm scared to Oriented them, she shouldn't come out just to chill all to stir him. Oh, ooh, Scar! Ach, laat say? Heb je aan got? Nope. No, you're off. We is now on the most in a glock mar ha cozy campfire gun. Oh, well. Yep. It's brand because I can fire. Dan is film scale ancient diep. Ach, niet alleen scale gun. For here. Okay, I'm just gonna. Okay, niet je row wat doen. Wixel die. Agus ha supply drop eile dí can sa. Okay. Tweet short a mock, dinta. Oh, bra. Run his tiger and shin. It's Branham Gunaran Shay like translate from Hungarian. Yeah. Yeah, Carglor, yeah. I'm on Twitter and Gaelga. We're shaking. Good fool, no.
No. Ní higann sé. Cé go bhfuil toscam mar bhí Carlam ag déanamh an Astracon do Twitter os Gaeilge. So tá Gaeilge ann, so ní higann sé cin fós níl siad an ann stuff i dhéanamh. Ach. Hashtag níl sé ceart go leor. Oh, I dropped that on son. I'm just a rock time for near scholar fought on the drops or fought. Yeah. Oh wow, okay. Well, there's a case of cocoon. Cocoon galore. It's a trap! It's an General Akbar. She says that. Yeah, Sinead. Yeah. Yeah, my girl, aren't you? Yeah. Okay, right on. And the Chronicles on Cean nua go fóil on Star Wars Return of the Jedi? Or yeah, Last Jedi? me. Yeah. Yeah, Connic bhí- me Cean eile ach. Yeah, bhí roiin consport mar eolar. Cai mé rá hatan sé lom. Okay. Mar, like, take him on far nor hatan sé lom, agus bhí roiin din scanan nor hatan lom ach an urid. But Captain ha Erlaid Rark Awan, agus Captain Gorbain Rark is far a bhí in scanan Star Wars Reef. Oh wow. Yeah. Deadly. Yeah, like cinnte Thompson Geary eáil ach is sóig go. Well, átainna difriúda gúil san ann scanán eáil. Take my mid hug Just, yeah. Oh, tá sí buach go leir. Yeah, ach no, ní just níor an tam gom chuna eáil sa pictúirlinn. Oh, tá Capella. fantasy sa chat inis. Is mar what? Siosrá I mór a hain. An bhfuil am gom san drop sin all. Tá! Okay. I'm convinced. Ó bháin eile. Drop a one, Ella. Drop a one, Drop a bháin eile. Tá just couldn't dulgadí folklore data just couldn't fall amach cad é an Greg air supply drops because Tom Shakes me to go on Charman supply Yeah, drop. gach chance cool. Supply ship. Okay, no, no Sean. Like, could I supply ship? Supply ship, yeah. So Holoher is on supply, so drop. Long Holoher. Drop small amount of liquid lozenge. Minigun, and what okay. is massacre fader all in supply drop? Oh, it's full of a minigun. Ach, tam shik tnu leis an LMG nua, a hag chucked. Delivery. Oh, Sinead. Okay, I was shocked. So, 1 second. So, wow. Okay, since I stacker, Shockada Holor, Shin supply drop. Yeah, So it's a alliteration to like Dularigan Shaw. Will airdrop on. Airdrop. Yeah, the extra needs fire. Oh shit. Is more Eve. Airdrop. Oh yeah, so oh Genie Mac. Oh ooh, on the ass. Air squealer atá gist. Patient Conica. Oh, she is, yeah, take her, yeah. Oh shit. Oh. Hit shishies. Nope. Had the car gum tarmac. Oh well. Drug car, Shin Shin Mario.
Call for Ella. So she fós is stig an is so. Dimig sé rock sé dog sé Wow! cara. Oh wow! Cara. Perfect. Ní hiigim se tá céirtá gceiste go sin fantasy. Dearn session ní bhfuair mar rá nach nach aon den ag teacht chuig an strá chun tusa chur brúsún de bhór na siomh a dúsáin tú. Oh, tuigim sinis. Oh, faoine. Okay, yeah. Tuigim sinis. The quid's No, gone we think on. no, yeah. Us co-hex, we were like, Yeah. God! On a Thinking vulgar shit for fat. fancy. Yeah. Call it and Farella. Dimig sé. Imeha. Just dimig sé. Stimmish yeah. Dog sé cara. An Con boss boss tilt all. again is. Yep. Tá. When the biller oscoped the call too. Oh. Oh god. Don't she a car gun smeen of yeah, Shine lucky. Okay, well it's got on bug arena, so. Oh wow. Oh. Well, to roll our stuff a good on chin. I lied. Nope. Call is she? Sinead. Oh, he's in shin. Ah, Sinead. Okay, Bert Fokker. Ní félim fanna tan arenas. No. So, yeah, Tom Ar raid rinne sé Kirkland. cosan them. Oh! Appreciate a trid and I killer. But ha trúar fáca seachas mé hén. Mm-hmm. Ar mé an bhúil mo chuine fós beo. It. Oh, wow. Right. Stop! Sin, díag tríd le na céile le bordol. Yeah, keep on with Bert Coig. Up. Oh no! Me all. Storm féin an lucht chu mé bach an féin. Okay, bíag tríd le na céile, ní bí tríd lomsa. Ah, well. Or on. Or a bháin eile. Or one Ella. Or one Ella. So, Tilted Towers Norsha. Okay, Kirkalor. So an Gwil guitar air drop, not air squealer. Air Squealer. Okay. Air squealer, yeah. Because Kirby. Cool. Oh wow, okay. So is cosú Okay, nach bit of bhfuil sé is cosú nach bhfuil sé fear go méid Tilted Towers Kristen ó sin an ráfla bhíagdal timppel. Oh wow, okay, new Rossi. Yeah, an tucht le mar há daine ag dul go down isteachchan san conspiracy seo mar bhí daine rá go raibh ní caiim go dtír cad a bhíán, but bhí daine rá go raibh sais fuam de hais éigent le clostáil áit éigen agus de raibh tú chun analíse dhéanamh ar nós gur mars códa bhíán bhí 8 go cahar ann, so bhí siad ar an tucht le de bhí ebran beag Tilted Towers Krista. Oh, classic. Yeah. The Raw shin. Yeah. But
Okay, so- down us. Cinnte dír post a gore nu? No, okay, Rocky Bay act lasta. Okay, just like Dolgadine Kelchin, cool. Tom share on Dean. Right. Okay, Tom like touch cheese niche. Okay, Tom cheese. Antusa atá chocolate and shin. Yep. Okay, right. Okay, Bindalonagum, Aor. Oh, okay. Do you know what I get a crystal? Aha! Oh, such a case of coon. Well, tá mini shield go man seo, must mean that. Bhfíseán. Okay, oh, rum. Curse he's about. Oh. Cheers, Shane. Tá. Ach, shrá nua. Lads, túir mar hain leanún le a hull. Tá scary go dheoig sé affiliate. Le a hull! Woo! Very meal market. Mar deirtar, sharing is caring. Oh, Canella. Agus bí cinnte. Mar bhfuil sibh tréis Yunitex leanún go bí cinnte dul trasna go dtí gcainéil mar bíonn si a bhhad níos gníomhí ná mise. John, no. An é mát déirdín agus dánach a hábhar? Sinné, yeah. Yeah. Cover an nuke seo. So an bhfuil cinenne déanta á srá a go a mát nach bhfuil? Tá, yeah. Nílam, oh. No, it's okay. Can imirt. Níl rá déanta go fóil. Níl rá, no. Mé ágáil déon second dénach. Níl an bhfíseán ag glódal ach níl aon fáib ag twitch leis an fógraí. Okay. Oh! Tom she talked. Scrist. Oh wow, okay! Screw that. Oh. Well, leid fuair a bharigh sin boss. Farmer boss. Arish. Tilted towers nach. Bhfuil sé co-hashtag go bhfuair mar boss an san. Arash, could you tilted? Well, Dora. Yeah. Leis. Cinnte. Is so mean size níos mó sprí leid tá níos mó daoine an sin. Tilted? Yeah. Yeah, cinnte há níos mó daoine an san. Okay, Arash dí tilted mar sin. Okay. Alley up. In Flanagus den deir seachtainna. Mé héin. Féile bír siúla nungar a bháin. Oh yeah, on King Cown. Féile bí ihar Fort Lariga. Cool. So, Oh wow. chuna bheith an óhach mar sé páirteach leis an bád tarthála agus an cór na bhar agus an gádrám sin ag duineh stuff don féile. Oh sha, vis street art, yeah, Freedom Cown sin. Leis an gore, yeah. Yeah. It's cool, man. Deadly.
Tom Hustar. Come on. Oh no, Neil looks sniper gun. Okay, Kirklor. Is caiinem sa bhuaras an sniper rih aon gan eile níor bhís in Tomato Town War 1 agus bhí aglan downarms mar ceap mé okay, well, I'm just gan básáil anseo. But bhí ga caiine ag dúirteach ar a chéile, so dair glam ceap me seacht ar a bharú leis an sniper. Wow! Úntaach. Rih aon gan eile áil. We're gonna out? Tá é agam. We're gonna out? No, I'm sé dúir tríis gran gan aimsú agus tuilis cia. Here, tug Okay, shot. deadly. Tug shot. Choose me from that. Top. Couple two. Oh, she What's your macaroni McCree. Big. Oh wow. For take her doing. Ah, Okay, fun second. true. Oh, so Fergus de Bella. Okay. Yeah. Okay, better good knock me goodie odds to through. Yeah, okay, better. Yeah, see, to skill agus Neil to miss no spray and play on show. Orint bíam se mar sin comás, ham se I ggéras éis fálam, okay, you're hográn gonna de love. Ná bí just ag brún knappa ag ggéra trí himpiiste an den eile bhula, is gáda is éis aim cearta glach ar hu riven knappa ru. Yeah, sin agus orint well cap Masherenos just a day of our console as well. Just touching piece of these darker aimianov. Yeah, hot. Just Neil on snos gus, you know. Yeah, take him. Yeah. Ní dóm go méid mé ná an cluiche seo imirt ar an PS4. Yeah, Toshi, like when Tom was like Toshi Kisuk to her, there's a shame of Vulture Imirt Air and PS4. No, Tha Imor Hain Air PC August Tom Fain Air PS4. So Tom made a den of crossplay. Yep. So, Tilted Towers, Ura 1, Ella. Ura 1, Ella. Oh, what you can't look William Shake a glaive and chat no Yeah, ball yeah, at say live is coming on. No, Just okay, cool. Just coolest go right to go to grab Shake Kisuk Dakar Sula Kamad Air and chat. Well, go horror in your hamshake imirt mar just it's no slums just a big dúir stacker an glithe agus bhíháin an áis nuail an laptop eile se Jackery a léamh. Okay. Oh. Cool. So Englishman. Jenny may size Kuntis Raha on show. Cabra, gur míle agus. Fiver bit. Okay, so Caldwell too. Actually, should oh, be dear Kunchin. Goody Nails, Kirklore. Neil Ain Road, Aaron Dean, Shock is Pendulon! Okay, Neil. Tá ammo gum agus sub bindle gun. Yay! Tom Histar. No, fuck. Huh? Tá revolver gun. Agus no to gá revolver gun. Hi. Okay, Gron gun it. To who's star? No, he's star. Who's star? Oh, feck me hunting. Do good. Revolver Ella. I didn't Oh, shot. Totini talked. She's yeah, just he's. Okay, I should mar. On vertical. Well, bhí céad in a mar of Hanahan. Gina Mac. A slurpin sa? Slurp cool. Den eile jocht. Denali talked. Come just go on slurp bowl. Okay, tape him away. Tape your stick.
Chase. Oh, sugar. Count of one knocked. Okay. Turns up, turns up. Cool. Tom she talked. La 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 la. Whew, Sruth Beo tilted. On the ass. I should try truer war Gadisha. Yeah, I don't know one war going with so okay. Full medikit use and shit. Yep. Oh, cool. Oh god, medikit, woohoo! Stop in London, come on. So medikit come all though, shit on team 5 at all leis. I'm to go back. Yeah. Sub, agus. Tacticum, AOR. An dogig mean a bit low, no medikit. Medikit. I'll turn the binds around on my smell it. Okay, 1 second. Cool. Cool. Okay, Tom Rake. Okay. Ishtaklin! Sugar. I didn't answer. Okay, cool. Bert. Ah, Vulture miss a count. Oh! Slow-mo. Mir bh truck a shot slán sé fáige. Oh well. Mar Harlín. Yeah, sin mana haig Yunitex siúcra. Yeah. Tom sé Saisagiri a best Kisuk PC or in Denny Horning so. Family friendly strahanna. Well, Neil Mushroy, you know, the Mushroy is just like F this, F that, blah. Okay, it's got him to rock with letters, babe na rush gone gone with. Okay, cool. So, to imróir hain imethe, agus tim féin am éonar. Cos atá sibh go léir anocht. So Tommy Sruth Beo on shop. He on a yasser fodder on PC. Yeah, tá. So Tomcha ag dolarash godi no Neil Tom. Better godi retail row. Tomcha go lame Terinos. Timer herring post post the stinks of us. So I make a bra. Tonkan lamed. On our father says it's Tom go wreck ma. Vís chun nísmó imirt mo víte, nísmó persona cara imirt ach okay, beidir go rockig mé just ag deir an mos honest go mig gear de immer hain. Ach no vís gon go raibh immer hain chun imirt anocht agus just vís a géirí just imirt leis. Bhí an burt gimling imirt to Fortnite an deir anoch, so what is on tan of leis? Go horha trifana gelga. So Tom should just in Josa on a something shit in a einer. Okay, I'm sure Google should chuck the ration ish. Let's go call Agus Tomarash. So call with him in a dog? Well, you see, near lame to us and Mus, so Tom should knackle at an ish. Okay. So, okay. Okay. Hánig daine an sa hanahin, so it's got doing a bit cuamach. Yeah. Oh, to stuff and show hanfing. Okay, fighting kish to shin agus film sa dollar taking dollar. Cool. Near Genie Mac, near of okay or one, so. Yeah, no shin go Feige. Kish den sagam. Cool. You don't go rev Dini's to talk show. No, hard dinner is jack.
Paul Sedina. Oh well, okay. Yeah. Tom sé dul an acolyte again, second. Ardini Trid. Okay, Carclor. Sin go bra. 1 second. Yeah, Tadini fós to talk. Who's star Captain? No, he's there. Keemsha. Yeah. Caution and boogie bomb. Yeah, Shigrock. Cinnte Belden for going to finish. Yeah. Joshie tackled. Rouse. Knocked. Okay, Kawala Kara. Kawala Kara. Oh no, sin tusa. Yeah, tá duine bháin South 165. Ceapan sé go bhfuil sé ag imeacht ón bhearm. Tá stuff fág aige though. Yeah, shop. Son. I should trace to the stocks of barn, Captain. Okay. Jenny mid flank. Yep. On big barn on a? Yeah, and cancel, Captain. Okay. Yeah, Hashe, who's Tyra? Yeah, okay. Hashe, cool. Looking cool. Hashe Marv. Okay, Kirklor. Tá bhí gona an sin suppressed pistol nos mí na tá ceann shot. How can I go, Hannah? Deadly. Grown gun in so much money? Gona, yeah. Rocky me Susish. Woohoo! Okay, not? What's the count, so? It's an air. Oh yes, an air. Okay. Oh, she has to knock, didn't she? Game logic atá gceist an sin. Yep. Dearann se scrisa is fulam an oige agus a gult Agus scared? a gultúr PC. Well, Culture. just not cart mar sin ar Twitch. In order though, like ní higgim se féin an sais trid a bhín atir, you know, I gonna PC agus, you know, agus consoles mar sin. Yeah. Yeah, not as just like not as good to go with PC is fair ni lein trid. Yeah, look, just on what I know, you know, visa imirt console nor visa ní sóig agus just sinné. Yeah. Oh yeah, dusting me like in Cairo to be on Reeve now on PS1, so. Yeah. Agus tingim se go bhfuil PS3 again, so. You like to ruddy jazz a bunch of and Bertco, like taking goal in the graphic a wad níos fear PC. Ach tá is so go goal console ní sira, just a Dave, you know. Oh, she ní sira agus just ibrin she. You know, ní lisi got Reeve on Megan PC go regard no nachmig. Fun shot. Okay, okay, medikit Ella. Yeah, took me again second. Okay, ag an kind like Toscom gold to sig maga tá dini like cuz she code or irritation. Like okay lads, calm down. Oh, just your consider hug Dr. Fruker dum Montatu Giri. Yeah. Scotty and it's come along.
Ah. That's true. Don't row. Leibert sé go bra an dánach so is féile í an bhríisiú. Cool. Sorry, me curry. So, Tracy show. Cinnte. Ach, Tommy Sruth Beo. Agus song girl again, so. Yep. It's mean to her skull, eh? Oh, no, Rira. Mar sin go just. Yeah. Cé náis. So. Nílim ho ceapam nim lá clia. Agus bhfuil níl- cainéil twitch again. Níl sé ag créile godís, well, bhí sé créile an bbliad sicáta ach tá sé géirí tuachta ráis Yeah. mar airfo. Sin honest I'm like saolig de raibh de cuid múntóir ar scoil ag imirt ar Twitch sa déir seachtainna. Like sin just like sin just Harbh at de raibh tún an dolig fécant ar de cuid múntóir ag imirt an riomh. Yeah, sin é, yeah. Oh, dí gcuid, a bháiste. Dar mé níon mór an macléon ige nó mór an daltaí ige ag fécant ar. Oh, ní dulum go léon duna, a tuis gohfuil sé sais anonymous is dói? Yeah, tuigim, yeah. Orintha is dói agus siúd a bhúntar caiitú bheith Cormac sin, yeah. 1 second. Oh! Air scríile eile. Ar ar fad. Just some kind of just. Oh, Mad Banana in a Nintendo fanboy. So actually Nintendo fanboy? Con an éan ra dúirt mé gur bé an céad rud a bhí gom ná an PlayStation 1 ach an áiríre is an Game Boy Advance a bhí gom. That's the bar. Rálum Nintendo cuma, like, tá GS agam agus tá VGBA agus GBA SP agus Game Boy tradiisiúnta. Yeah. Is rálum Nintendo. Ar hála sé leat níor bhí tú fás níos gur raibh sais fad mór mailteach leis le Pokémon ar scoil. Oh, V? Yeah. V? Agus ceapan gur bééis sin, like bhí sais trading card soccer agus pretty mar sin sa scoil coma, but níor bh éon rud ar nós Pokémon. Just tháinig sé agus a fad beidir sé bhí níor bh éon rud eile le duineh. Agus san dimig sé agus níor bh éon rud mar sin arís. Agus bhí sé go granfir mar bhína córtaí ar fád agam ach ní rá san ann an cluiche mar leis na górtaí. Ní raibh ní riala cearolalas go curve. Oh no, níor bh gaiine. Like, oh yeah, tá Mewtwo a got, oh deadly, yeah. Yeah. Like an cluiche bhíán ná just cartaí a bheith gus agus iad harta bhíon eile agus sin té rud a bhíán, like. Sin a méid. Oh, okay, take him 5 seconds. Okay, bull to war one of them. Okay. Ham se kan eartain uit al Susie an knochen at clash. Ersa for Aldrin. Hey guys, respect you guys for doing the whole thing oscuilga. Oh, Garmin agus. Agus Ersa Pokemon namers. Yeah. Sinead. Just very near of the oh shit. Okay, Tom Shimmer, human shield. Name shake. Sinead, Hashimara. Oh, because the top count did. Oh no, Neil. Okay, cool. Whew. Okay, cut a talk. A grenade launcher again, what's on it? Reader. Let's film count stuff gloss a hogan to light. Cut a show. Grenade launcher. Oh yeah, yep. Cool. Lane stuff. Tall. Okay, Kirklor. Tom Corrig. King Queen Will Ersa Al Ollie Man. I'm a bra. I'm with con cluiche vócant. Elmer bit fast. Oh no, and it's just Kristanish now. Oh yeah, sin and fun grammar con cluiche. Shinny. Gav me leis gav. Oh. Dina Houston sin. No, sin nisha. Sin mod Raymer. Alright. Okay. Okay, it's got in so it's come up. Neil Glore, I meant to go actually. Cordon, ni small.
Cibéad a hagad? Seac cuig. Yeah, ní leor agat. No, há an ceart agat. Agus tá písa clog facíí gom tá chun just na cream show war. Yeah, like Sunna cúise! It's full at some time plucked. Okay, Tom she talked. Okay, níos fearr. Go céad. Yeah, ha cúig céad agam agus fós má híim se go bhfuil níos mó tastal. Cóil tú. Hís an seo. Okay, go bra. Dul tras na mewn inis. Caclóir. Tom she duine van Ragus Lane. Ragus Lane. Okay, ha dun ag scuaid crossbow. sidearm. Yeah. Yeah. Not taken. Níl an cínte touchy fós. Oh, dhéanamh. Fós a dhéanamh, yeah. Níl an ro cínte shit. Fós. Okay, cáhfuil tú. Is fuad am daoine a crossbows. C4. Yay. Níl an begéirí C4. Anis. Just ní hé seo am chud é a úsáid. Na níl mó cínte cén dro na rá sé. Chord. Le tú fós a ggurcail so Okay. tá míid Well, sais. dul tú stíon bar and so. Cool. Up. Oops. Uh-oh. Didn't extract player. Dear Canacalas on shot. Good. No, Tom should dear Canacalas on shot. Okay, yeah, sin go bra. Oh wow, okay, if you didn't trade Harlan Shin. Oh, it's a glor stuff and Shin, come on. Han should beag nach Marvin ish. Well, Tom, Yeah. medikit come. Yeah, visla é hart on. Yeah, 1 second, just Tom Aguirre just Volta Kunea. Tom should on Tavella then Where did you guys get so fluent? Well, you're hatna gweil lam riamh your vís ar skull, ach your vís a cláiste vís particans in common gweilach, so sin an áit bhór an cuid is mód an gweil an hagan. Oh, an Yeah. Oh shit, okay, so on mod din to Doris le the whole this Oh, ceanna chu nacht agam, ceanna chu nacht. Tom can Doris, sorry, and what? Shock out a medikit. For me Margaret. Agus boss an gweltucht ma hianair agus cumála sin cúscadí scoil an gweltucht den bhain scoil agus rinne stad ar an ghilga agus ar a short sa chláiste. So sin chuna what should go? Repair. Oh, búl ceanna agam. Just says TP'd into a gummer and For brewer and the lads held inside. oh! Safe Aiden. Yeah. Grenade cup. Call sheet? Apart go take here and boscushin. Lamed. He's draw air on Yesh. August Toshid. I'm a Heason. Oh wow, hit sheet. Repair. Didn't take him out. Okay, how should both To reach dinner them? again. Oh, feck me.
Just saisig God, she's dacre calling sister. Okay, oh wow. Oh yes. Didn't you chuckle dear TV didn't he's the shot, he's the shit. Just dear Canacklin. One medikit. Up. Yeah, come on. That's good shape. Yeah, He's Captain Coil. Coil. Decent some smellish. Tá sé brand new timple mar tá trí le bhéile go go seo. Yeah, Níl se ná go. Okay, well, ni féileann fan so ar fed ach fan tamlín eile na sirínos. Tá sníri sugar. Should miss it. Yeah, I should come up. Or two on Irish and she. Yeah. Been missing it. Come on to finish. Just us to count? To whose? Yeah. Oh, okay, Kirkler. Okay, Tom Rush. Oh, Captain Guvok. Oh, 1 second. 1 second, 1 second. Oh! Minimal cinnte. Yeah, just Derek Chase actually. Just he's food. Agus to grenade launcher talked. Okay, Toshi Grit. Draw Shifty. Okay, fan it up. Okay, hit me. Okay, Tom folks the Gertl though, so Okay. So we're taking entertainment son. yeah. Okay, níl part eile fácan is. Agus tá siad ag tridle na céile. Is cordún brúisteach. Okay, Tom Hasten shot. Well to Jackalum to. Yeah. Tom Shalat. Or she he's? Shashi. See I thought. 1 second. Oh, to trap socked. Crohuget. Gan mar of a gun. On yes. Three grenades for them. Or she's Sepauliad. Cinnte college. Call tip like a. Turn bubble down 7.
Okay, beggar and bug again, second. Yeah. Tasha not taken. Yeah. On ceart good. Better tape here than Yorkshire. Call Welsh. Tasha he is spoon. What should that? Go to where I want to go. You should down talk to Mark. What's your tape shin, yeah. What? No, answer. Beggar or boga, so Yeah. agus caiiche dul seo, so Craig me Sulamach. Yeah, come out to the mocker, yes. On enemy size blocker. That's fair, lad. Yeah. Okay, well she folks Shouldn't Caution shot, okay, woo! Got a Dort me lad. Dort me go make boo going. Woo! Something very bad scar. Arouse or fat. Sore job, lads, sore job. Dort lucky boo a one Ella. Boo a one Ella. Boo on Ella. Talk a lore chapter 3 to pod cruelty and war. So, any tips on learning the language? Taking classes are out of the question as the only ones around 180. Oh, wow, okay. An mulla is mó bheoch go gomsa ná feig cearcail córa agus téisteach go rialta agus bíag leirló. Mar sin a rinne mé your víos. Actually, if you rivdal go dtíon cláiste, thosaigh mé amach le cearcail córa I gcathair fort láirge agus furas ó thaobh, you know, caint ó thaobh leabhart na teanga bhí sé anna cabhar fadar fad. Agus Kamala sin just suffer no sé seo agus sib sé ag leir to chat comá like is this size clock day comá Hiolas cur an sin dun lad de Paul so beidir gohfuil sé early up again Dearan sé gohfuil sé an so Líanam ó cinnte bhfuil sé Or má go sa mad banana man? Or mad bean man gur má cum leis geal. Mad bean man, yeah. Cimi Lantori go to go. Quick sé on the ass. So is stoig gohfuil tú ag affiliate fi láthar an bhfuil? No? Ní hiigem cad is brílis an focail sin. Oh, right, okay. Suir nuair tá níos mó ná chuige Lantori agat agus tá trí daoine sa lotéachna a minín ag braniúirt go rialta is féidir le leat fé de affiliate Right. agus an sin is féidir leat bits all so is féidir leat cheers all is féidir leat subscribers all agus a caiig tú sais cúnte sa chuiristeach agus stuff mar sin so like set up héanamh. Okay, so is é yeah so well tuairí siad rifos cúrs nuair tá the affiliate. Okay, one second. Go second. Hook she doom. Just go second. Big me rash. Just got me done the shockedy pretty chat. Wish they made the whole Irish learning experience in school a little more learning a beautiful language instead of learn these load of stories and poems off by heart or else. Yeah, ain't díam leis an ceart agat. Mar dúirt mé níor hatan an Gaeilge am níor bhíos ar scoil. Fiú bhain díreach tar éis an áirteist thosaigh mé bhealm an teanga gceart. So yeah, cinnte ain't díam leis mar just nídal an gúil sé gobar mar thoise fé láthair. Is mór go Dr. Fu chuna sa hatú? Okay, better fishing.
Marinis, Contashiv. Come on, still him. Gabber. Tá má. So bhí Yunitex ar álam gur múntar scoilethú. Yep. Agus an míon aráim sig de chuid daltaí de gcainéil Twitteríomh. Tá siad róg. I mean, bíon daoine le chuig blion díise fecinn ar Twitch na leitheanta sa. Bíonach. Is again like I give look yeah they Yeah. So ní bhíonn tú dullisteach sa seomranger agus is mis múntóir Dr. Fu no? múntóir Dr. Fu sinné. Múntóir Dr. Fu, yeah. Múntóir Fu. So Carlam agus imríonn session fortnight ach imríonn a bhúcail comá agus tá session níl sé 8 bliain díis ach tá sé absolutely savage ag an gléise. Yeah. Sin like na láh a coaclín you're hot to óg. Bontáiste. Yeah, sinné. Imríonn siad an cluiche like agus mín siad cain faoi seomra an tá wow. Yeah. So it's just a fnachtar an lá go dtí make you draw. An duine is fearlam ar Twitch ná Dr. Fu. Oh shit, hey Dr. Fu. So cáhfuil mi dul dora. Anarchy. No, tá sé no déna canis. Lodge. Right, Lynn. Bhí bheith imirt tróna agus bhuaigh méid cahar. Oh wow. Yeah. Cogoricus. Commission? Squad. Bhú sé cahar cluiche. Oh, Rouse. Yeah. In a row. Oh! Oh wow. An ceann is fear thugam sa riomh ná gá ceann na céile, so. Nice. Is solos in that? Yeah, in solos. Solos. Wow, deadly. Deadly. Yeah. If you just some booking to go in on shin, Dr. Fu. Yep. Cinnte. Woohoo! So agus dúirt mé níos túis go dúirt mé ó how chun bháil an san agus bhí Yunitex knows no há sé Christa go níis. Oh well, so Tommy Gary booking tail at all. Yep, 2 in a row. Confirm in a row though, we just like the on stuff's fair. We must just tuckled. Human shields, let's go who Yunitex. Yeah. Sin skillness all gum. August, do you know it's what on the ground grey. Tom Shalon sauce condition the end like it's bralum of egg tuckled August just a veg did of cover fire August Martian day. Yeah. So take him chef. Cai dine agane in it. Yeah, cai dine agane in it. Because it's coming on, so. Yeah, we share PS4 name of and imrt PC. So cross-platform touchy size jacker. Oh, yeah. Yeah, at least jacker. Ach one ma hot to gimmer to 19-year mobile. Oh god, yeah. Chris or Corin for Aldrin and Kesh on you guys imirt cluiche or bit ella? Hamse gimmert in PUBG orinte agus hamse dear tosnhel Radical Heights coma. Agus oh yes, we still larfy. Ha, Captain go Reynolds. Need more on Dentagum, leis an cluiche force in ye. But that needs them Hashana Gosta. Agus Hashan like ma cinnte dinner Hashana Aski the Warren. So like no hurry like just couple pillar Gosta agus Hashid Maraha so. Sinead, oh wow, okay. She on a topic mar cluiche. But Hashi size hashtag mar Neil Schreiber makugam gefol conas gonia all go Gosta and twos. So like forest boss roeske a couple cluiche mar near Ireland sa chachtar goni necher. So you have to make carré and schlies deshe con goni all and twos like tasagam a core sound con goni a kinak lastig den cluiche. Is féidir le sa teachtar airgid ar an léirscáil. But comála sin is féidir dulgadí ATM agus airgid ó like bíon airgid baltha go sa like fanan sé leteréis na cluiche. Oh wow, yeah. Yeah. So nead mé an éon rud is fearr ná just dulisteach dír canacail ATM ar an léirscáil agus do chuid airgid a hopan tamach agus an son gonna cinach dír ag an tús. Oh, what should Kisuk me cochram on chin? Well, it's fiddle gakaine sin in bak one maha like maha to go maig and gleha agus on a good cluiche boot agus chance come out 5 mile good
you know, it ATM. Agus in son is fé láta pe gan is mí láta cinach so. Seans go méid sé mí cochar ma macansa. But tá scuaid sé có gasta chun dín yellow warú. Mas fé láta sais chocht in ar dúdra den éigent. Ní hé go méid siad an casa ort agus tusa warú. Mar, Yeah, tingam. you know, ma bhíonn tú maithe góhan le is fé láta iad warú ribh go méid deise go. So, nada mé, hamse go ní smó imirt a cum tata. Deadly. Agus tú féin Dr. Frew? Yn clehi eile o Mr. Gus? Overwatch. Oh, yeah. Nuair bhfuil mé le... Yeah, nuair bhfuil mé le Paul, Dr. Frew and Kato are just vicious size obsession to Overwatch. Oh, post. Yeah, post. Post. Yeah, near bhfuil mé trí las an cluiche sin riamhach. Ha cuma saimó léir, like, actually ha sé cosú go leor le Fortnite an bhfuil. Ó haven size. So she gone shopping. Yeah, agus bí mé ag fécinn ar an Overwatch League atá like the Commortis eSport. Yeah. Tá sé just go hulmhór like. Oh sé, yeah. Sinna ceannas móstach ag an gcuinte seo, na? Well, League of Legends agus Dota. Yeah. Yeah, stocha. Agus Codí an ceall eile? Hearthstone come á agus... Yeah, sin Blizzard freshen. Yeah, classic Blizzard. Yeah. Níl an levéil de sciile gom féin. Agus an Stros come á, actually. Yeah, well, tá... Oh! Gam leis cil Tá go leor. áitina bíonsa. Okay. No. Bin tusa? Tá go leor character around, so like... Yeah, shit eh. Agus ar bhain sibh tríal riamh as cad an cluiche an Rainbow Six Siege. Oh, Rainbow Six Siege, yeah. Cúras gur cluiche an bhaid sin. Oh, yeah. Ar bhla aine AR gorm. Tá ar glas. Yeah, ceannig mé ceann. Okay, yeah. Bhíos go ceanna cinachta go éig mar ha go leor aimiid. No, tá go bra, go man it. Just scaragum. Asparagus? Woohoo! Tá scaragum. Yeah, hat go bra mar sin. So, má thugam se cúig céad aim dis, an féidir san scará. No, tá go bra mar tá cúcéad a aimid gum. Okay, okay. Tá lán sásta. Áhí léim ortí nucht agus éistem le radioún lifa agus scríbn foc nua. Yeah, she go bra. Úntuk? No stada í cumá? Yeah, ha no sort of tourist go else. Yeah. Tá cúscaí cláiste leis agurthóir nós, actually. Not you. Matthew, yeah. It's car leis. Vís a ram céine leis. So léon drug scéalte go mar eala. Níl. Actually, tá sé ag swinine bach nach níl. Tá sé anord. Yeah, ha cad go deáte. Tom explained like frí láthir féin cumá well just mother le cluiche imirt Tom Shig imirt fós Persona 4 Golden. It's brala an gleisin. Vís a gimmert Celeste an Tranona chun é a críicnú Tom Shig an Platinum sa cluiche sin. Agus vís a gimmert on PS Vita. Will Celeste in PS? 1 second. Is Celeste on the PS Vita? No, Neil. There's a my Fortnite an seo. Neil. Ach, Peter go meid sé sa tauci. Ach tá sé go húntaach is brala mé. An Jacker though, like man bhfuil tú so sé like extreme Super Meat Boy. Yeah. Dúirt for all the wrong reasons and son gohfuil beag nach 1000 uair a click dentige in Rainbow Six Siege. What? Sin just dochrete. Wow, dochrete. So an dóile mar mála an cluiche mar sin. No, it's foolish eh? Lads, you name to the bulletin go fall. Yeah, well sin lonely lodged it, sin a fog rule an anam sin You ag tóg an seo retail. Oh well. Well, yeah. I made dunne again. I was coming actually Tom Shea been imirt Burnout Paradise. Come on, Count Nua. Oh yeah. She on a wa is Tom Shea been Tom House. I was then like then I can all.
an cean ar an PS, yeah. Like ní im riimse cluiche rosíochta ag ná ach burnout is burnout. Dinios Corno. To personify him gum ach níl anna cutscenes. Come along! It's random na cutscenes. There's a persona for Ursa for Aldrin. Yeah, guys, I like games, okay? Well, hasúla go gúil tú cuiseach maidin le treis 1000 uair a cathab leis. Hasúla gom? Yeah, just like what will ooh. Bhí glór daoine an seir anos. Tá sibh sé born sé, okay, bhfuil sibh ag just cáibh stracan timpeall amhail. Anis sa ríis. Os ní leon grán gan agam, scadam sa grán gan lein siú. Tá ceanna bháin agam. Ceanna bháin agam, ní seach lia. Mi fin, yeah, níl ceanna lia agam, come on. Or níl ach ceanna lia. Okay, ceanna sa. You can tell me. You got it tag lock. We're on run. Wow. Ach Tom sé token my PS Vita goodie Japan lum kunna imirt an etlon. An bhfuil tú dul? Yeah. Mi mehev. Bhíseán te agus ní málam an seocht. So ach Tish go bhfuil má Fortnite in a lector bín lenta sira sa saoirí so níl caiimí dul sa saoirí. Yeah, sinné. Sure inti na gum straw a dhéanamh an sin go like just go hard sa saoirí? Yeah. Cén cluiche? Overwatch. Yeah, better Fortnite freshen agus scum. Big bra. Air squeal ag teachta níos ag dó cuaig. An yes? Cuaig, ceachtlar. Just é fiar an gnach. Tá seo land. Ceannig mé camera done PS4. Oh, cool. Yeah. Yeah, it's one of an camera toy. Did I toggle 289? 209? Yeah, oh yeah. Back me. For me okay, Carclor. Hey, Tom, ag ri in a dro. I told me lads mar astro units. Yeah, well, to punish a good might be. Not will. Just hit me. Okay, guys, Hashimara. Will. So stuff and show must we live. Bind lawn, boogie bomb. Actually, yeah, stuff. Yeah, to bin lawn show. Hand cannon. Actually, I tried on my hand cannon. Ranka. Cool, should we stick some mannequin? Jeez, Fianna Tom shot. need trade and so. A row? Yeah, rampy our foot now. Ooh, ammo crate. Tour de May. Done shot. Osculta. Ooh, dinger. It's bad at an dinger. Yeah, it's even on mid. On Dinger? Okay. Yeah, on tactical sub. Alright, yeah. On that gum. No, you're calling me an ammunition. Dinger. And yeah, just call me Paul, so. Okay, she's just an person to Aaron Gunnison. Shouldn't know now. Agus Do you need trade and Deagle. salty? Okay, cool. I should knackalition air squealishin. Aww. Yeah, I should trade Templar. Okay, to pána slífa ag Mad Beans sa chat an sin. Ooh. Oh, Oh wow. Who's touch? Oh, will she? Oh, touch it.
Oh, sniper and salty. Okay. Biggie Cormac, Tok Cluiche Tifain, mar Goffwer and it's our light. Yeah. Take yeah, feck meat on clay, come on. You glor below folk agam. You're the hot test on it? They are. They are, yeah. Shea Grey. Can't suck one? Yep, Tom she talked. West. Oh, to airdrop tape here to Sniper come on. mat. Ooh. Shit. Oh wow, okay. Smart. Yeah. All the stuff who's in shin. Tasha, listen to Billy and son. Imori PC. Come on, good. Okay. Feckin' she mate. Airdrop and so? Yeah, thought. Iconica something. Okay. Tasha giving me a war. Ooh. Tasha who's like boring, Steve. So just steer connect a lot and shot. Foscríobh. Tá 2,000 uair caite ag duine bháin sa chat Counter-Strike. 2,000 uair. Bí curc, Dearcad. Seo, Necklin, okay. Oh shit. Oh wow. Chaos. She tried to go and kill Inish. Yeah, touch it. Okay, turn throw shell him. Yeah, talk when Dear can Aclish and cozy campfire. Only need cozy campfire. Huh? Okay, Tom she talked. So I'm now killer rod a clutch down cluiche. Hup! Okay. Oh, fuck me. Well, so she just tried. She did bra. We've random done just shoulder switch. So cluiche seo. Yeah, bheadh sé rouse. Oh wow, to force. It's calculator. Nope. No! Oh shit. Tom se mainer. Tá géirí the stuff all up. Níl a géirí boss all. Oh well too. Oh! Grenades, fuck out. No, níl ammo. Okay, Tog, oh, shit. basket. Tog, Oh, yeah. Tog folly. No, don't fall asleep. See, sin an fá, níl a minnáni di dhéana go topi sin tuisgwil caiimid rotate in of L1. Oh well, 5th. Trevor go bra. Oh well. Burn vision. Ripperoni. Nav Creta. Tom and Tusha found there. That's Tamantis. But yeah, Hoshin do creta 2,000 uair clig in ein cluiche bháin. Yeah, go vilo click. Like, tá ceapam on Tom Shakes Smith of Cluiche. Tá céad seachtaí ní uair clig caite go me Final Fantasy X. Ach sin an ceapam sin an ceannas iarda tugam.
agus nócha uair chatta go Stardew Valley inis. Nócha uair. Nócha uair Yep. Stardew Valley. Ar Stardew Valley. Yeah. Sin é. Top. Yeah. Yeah. Okay, Yunitex Dora. Mo rawa. Okay, get color. Íntaach? Shaolin. Yes, Bram Stardew Valley. Just ice like dumps the fain tishko in mer PS4 like Tom size goffle achievements well platinum like trophies. So it's platinum hunter mainish it's just beam shake. Yeah, tá Stardew Valley agam on PC agus an river agus tá sé ar an Switch freshen agus is even on mé ar an Switch. One else. Oh, Good evening, else. Okay, Tommy can boss all Captain. No, be careful. Hello. Sweet. Oh. That a Harlan stuff? Oh wow. Oh wow. Sure, fies Conas just net an bort go bhí stigin san chomer sin le chéile. ní ocha mé agus mé gléim síos. Well. Pick. Yeah, Pickaxe? she dulce cúne. Yeah, Leonard's. Ah, Sin gur just mágad. códí vasúil. No cool, yeah. Cutting Gwilger wrecked. There's a tennis. Wrecked. A gran gun an sagam, de gwine gwif. Tá é or gum go full. Tá bindle an agam. Oh, no, tá been long Tom go wreck or wrong good. Oh shit. Give me wrong gun, yeah. Oh, A fuair ar bar an forgan of ó huig. my does shock. On shifts here. Tá Deal. How should the brewish stock? Oh, well. Yeah. Push him. Call sheet. Kevin, which is East Style? Big me out again second. When built top in the lawn and go snuggle. Dr. Feet. Oh. Cool. Okay. Tommy talked. Oh, touch you too fire. Who's yeah, feck meat. Yeah, she chucked the stock in ish. Ah. Rouse. She Okay. is. Okay, cool. One second, me lock Faker meets launch a high and a gwif bar. Toge shin MRI PC. Gor tá 2,000 orgam a trí cliffid difriú sa lucky. Tá nóca orgam a Zelda ach tá beag nach creaking inis. Okay, Lucky, half Okay, five. Neil Ain. Saglor bin Okay. Lanchin. Bin Lanchin. Half five big Lucky. Okay. Just me just talking and stuff for 5 seconds. Okay. We'll bid along like after now. Yep. Hold on. Oh. Wow, to me Sruth Beo. Cool. Okay, right then. Nearly was shooting. A gran gun early, he's in so much mod. Tá ceanna bhain an go man seo. Tom sin chun rigadí an friggin seo. Oh, Yeah. what's time? What's free doing? Tom who start? Now, we on foreign election, instant program, she need on go in or talk and son. Tá 5 a gun, to look lucky. Oh well. Yeah, tá 5 a gun glare just like Yeah. if I give her to imirt. Oh, will me glare to Bergen Kena? Just a great people. Ham she he's Oh, there. Tom should have I done didn't shocked, I didn't shocked. didn't I talk She about does. oh, there it goes. Yeah. She tosses. Ah. Ooh. Oh, shinish. Shin.
Ah. She's gone well. Dr. Fuko will do! Come in, shut on me. Tom she talked. Cole to he's starting King Order. Tom she talked. Yeah, okay, Tom she he started. Oh, bull. Oh no! 1 second. Oh, situation. Okay, right, Kirkler. Let me let it down second. Reach. Oh, flush him. Shit. Aww. Where's boss? Stats. Oh well. Rinnewer Earth. Dúirt Christa Isa Christ, bá bhíle le céile nó sé bhíle I drí cluiche. Ceapan gur sé bhíle thar trí cluiche bhí gceistige. Oh wow, okay, thinking shin. Okay, well shouldn't the word níos fear. Well, you know. Well, níl sé níos fearr ná gá bhíle thar trí cluiche. Yeah. Agus gomla, má bhain tú soltas an cluiche leanart sa gimmert. You know, beg, like, am sé cinnte gan cúpla bliain beg cúpla míle uair clí caite gom in Fortnite. Okay, Cardi Sean cluiche durnach dumsa rinos. Oh well, okay, Kirklor. Am a van céile ag fannach dorm nungar a bhónas Okay, I'm boo. í harta bhaile. Yeah, thinking shin. Oh, what? Ratio do rawa. Salty. Salty. Macklin. Tá feargus bí mé ag imirt Overwatch leis agus salty san dó ar an PSN agus mar bíonn sé ag gcónaí salty. It's fucking kai size on yati, like, you know, snillianta to no vown, salty, like, so salty. Yeah. Just at on Okay. you saw much. All ship shit. Tom Timmo actually. Tom she talked. He just tape him on then. Yoke. Okay, Tom a Virgin of finish. He did on shot. Ah, Darglam Counterco Waru. No, tar. Taranto, ha gonna Counterco agus ní like Counterco. He's tire. Shoot, he's Ha gonna Counterco agus well tá gonna aqua fadnish mar hamse marv, but. Sure. Oh, shitty Mac! Listen. Oh my god, Jesus McCree. Woo. Test launch him. Yeah. Swings back. Go back. I'll vary to him. The brother. Come on shin! Okay, well, Nika Waishin though. Seriously, Christopher. Ceanna bháin eile. Ach an áíir is gadam sa fág alteration ceansa. Okay, so sin an leis céile haig ghlachaí dimmer a drothar ar an account a haig ag chuma. Okay, well, since Shinside's deceptive Ceart preempting. níl five a good lucky is ar the drothar an lucht ar fad. Ach no, like mar dúirt me hamse cinnte ag an cúpla bbliain beag na míltú uair clí caite gom in Fortnite cuma. Yeah, Meg. Cinnte.
Dúirt Christa hasúla go go le lándra hágat. Okay, Yunitex, Doro. Okay, it's filling dog the anarchy. Let's come. Okay, Erla didn't want to learn so then. Orifshe? Will I squiff Corruption? Okay, how should just dear shin agus an teach? Rule to frig organ. A port fort again.
Shamarov. Gan saw campfire gun. Dúirt, for all the wrong reasons, do you stream every Wednesday? Has sé roiint na gom strachan dhéanamh ar an cédín amachchansa. Ní málam sa rá go méid sé gach cédín mar ní le gach an déint go méid an buinte seo. So ní félam sa rá go méid mé an $9 ag leis go rialta ach sin an sprocatha go marinos. Mar tuigim, heh cainéil Twitch a bheith go sa test, is cór go méid sé rialta. So an sproc bhfuil láthair arinos ná strachan dhéanamh gach cédín ach, ní gealúnta tán is sprocatá, okay? A blue burst and so? Sé tastal bhaine. So Yunitex will plans go sit on their shock tonight. Let me clash that. Is cosú goil 5 bag an clash an fún. An féad let me clash that. Not. Nílam omlan cinnte céir de Harlan son. Sin fear astach. Ar mé dé chúis. Sin Harbh astach.
Sin Harbh aisteach. Nead mé déúis nar féidir le mise a chlostal.
Ok, net an fed liv mé cluichetáil inis ach gur míl má guibh as bheith féchant ar an sráise agus dus na daoine ar fad a thug leanúint den canéil le lein an srá. Yunitex an fed le mé cluichetáil, no? Yeah, it's fair. Bra. Bhí just rá hamse chun deire chuir leis an sráhanis gur míl má guibh bartas a bheith imirt le maniuh agus do gacháin bheith féchant gur míl má guibh se chuma mar bhfuil tú trééis an canéil a leanúint go fóil ba an buíochtíad as é dhéanamh inis agus hasúlagam go méid mé liv an céad uair eile i gceann seachtain uair a bheith mé arás. Ok, a chuir just lán. Slán go fóil. Maggie.